E rua rau ngā whānau Māori I haere ki te whare whakaruruhau I ngā wāhine o te rohe o Waikato I roto I te wiki kotahi o te krihimete. He tohu nui tērā e hara tēnei te wā harikoa o te tau ka ia pōtaka maipi ngā whakamārama. Kei te tākoha tonu ngā perihana ki te whare whakaruruhau ki Kirikiriroa. Hei āwhina I te rahi o ngā whānau Māori kei te rongo tonu I te ngau o te kirihimete me te tauhou. The police received, I know, about 105 cases, and that was for 4 days. So, yeah, it has increased. We've noticed a difference. I've needed to bring staff on at different times to help out with the other 2 that we have rotating 24 hours. Domestic violence stuff can range from, you know, minimal arguments to full-on violence. So when there's no one else to go to, then the police will always refer to us. He kotahi mano, kotahi rau, rua te kauma ono ngā wāhine. Tamariki rānei kua hau atu ki roto I te whare whakaruruhau Māori mo te tau 2000 tuangahuru. E rua te kauma ono tau ki muri I timata te rōpū whakaruruhau Māori tuatahi ki roto o Aotearoa I tēnei wā kei te tūwhera ngā tatau ki ngā tāne Māori. Wairua whakapapa whanau ngā tanga, ngā uara matua o te whakaruruhau ki te waiho ngā tāne ki waho, kaore nei kupu I whakatinana. The same struggles that our women have, our men have too, with accessing what they need and support. We can work with women who are assaulted by their partners or beaten by their partners, but that doesn't necessarily stop the violence. Ko te pāpauri I whakatūwhera te wharehau o te whakaruruhau I te marama o Hepetema, a kua ki katoa ngā moinga I te wā o te krihimete me te tauhou. Pōtaka maipi, te karere.